dan budayawan Lumajang. Pada kesempatan hari ini untuk acara berikutnya yaitu Goyang Digoyang Tari Sekar Jarian versi Tresno Manunggal Joyo Sugeng Amir Sani. Ayo dong. Loh, lah kok tekan artis Lumajang Udel Bodong. Waduh, Udel Bodong iki loh, Udel Bodong. Yuk. Diraja Rahwana Raja arane nyawe geger nyolong sinta Anoman jancut tumandang kalengko wis dadi awu obong gedhe jroning krajan Winursita Solae Anuju Prana Wir sungklir saja ekele
goyah goyah, sek goyah goyah, sek goyah goyah, buka titik. Oh, hae, hao, hee, hao, hae, hao, lo, yo, la. Lumaksana prajurit Nugaturanga kandes liwes solahe rakate cagot kaliwona tumandange karya sikrak kendangane ayo joget rabe-rabe sek goyah goyah, sek goyah goyah, sek goyah goyah, buka titik. Oh, Tresno Manunggal Jaya. Ngerti ge barange karo. Ho, he, ho, hae, ho, hao. Lo. Hae. Lo.
Panggilan saudara Mahmud. Panggilan saudara Mahmud. Oh ya. Lo. He he. Oh ya. Lo. He he. Lo. Yo. Lo. He he. Oh ya. Lo. He he. Oh. Oh. He. Yo. He. Oh. He. Oh. He. Oh. Hey. La. Ho
ayo. Edang Wonosobo ya nih. Lo, ayo. Ayo ger. Ditoto barisan ger mlebu ning kandange Tresno Manunggal ger. Lo. Yo. Ayo ditoto barisan ger. Lo. Tari Sekar Jadilan sudah lenyap dari pandangan Anda semuanya. Baik para penonton sekalian,